county Eastern region kana elembeta ya athukumi county ngalikoni ya umiloni wasua Eastern region na indi nikumunenga mwanya atukethie nambeni na uthocha museisya mwendo aitha wanaitu nthini wa kilungu kitu cha umuthi tumawoni wako no kulo yako nambani ili 395 ti live ngalikoni ya Facebook at Mutongoi TV ngalikoni ya YouTube ni Mutongoi TV /FM official ni na uthocha na indi nyanito Caroline Mweni wa Muteti tete kwa nanga ibinda nienda indi tuthoche mweni witu wa umuthi nikenda tutabia tawata mbe wakulika anthini wa lungu kitu cha umuthi na indi tukethie kana kethe musiaisia tutabe wita wata nikenda tulikende ni wone na nyawitu umuthi. Asante Caroline. Kwa ati makwa alai mwendete muno kwa masitwa nitawa Ruth Mutindi wa John ni muthukumi wa county government ya Masaku na ni musakueta chairperson kwa chama kita wa county government workers union Kenya kila kiungamiwe ni honorable Robaduba na nemu sakue pia ile mbetani ya Eastern region na kindokita wa National Governing Council. Asante. Tutawe umete ba we wako kutuma nusu tuwe wa Eastern region you know sio katutobia Eastern region no thukumilanga likoni ni wapi Eastern region Caroline ni thani ungamie ila tene wona kwetha na province ila yetha yina mapisi kwa undi ni thani ungamie kuma be Kitui be Makueni be Masaku be Embu be Tharaka-Nithi be Meru nivikite sio longi na Masabit. Asante. Yeah. Kwa maondo watu kuigwa mathukumi ma county me ukoma ndizi ni meamuka menda chao no tusunge kindu chicho ndeto ndo ndindi ninambe ya weondo yo yani oni ngosungia chonde Caroline uthukumete kwa winda yana tata chairperson ibinda ye nambiye kuyoni munini etam yakwa ya kana nambiye ta youth ni youth representative nasa kwa katatu nasa kwa Kelly na chairperson tamini ya Kelly kwa undu komite tamine sio miaka mbao. Oh wow, yuko uni kuona nyawe no tuwe kane wezigila kiende hivyo thini wa thukumiasu kindu kimwe inyangu mbao ndambe akamba maisiu na wona nditungo ingi na nithao na ndwala twitha ate ivingana karo vayo kitumi yunde wa union uswitha kwete responsibilities cia kuita chairperson yambe yumbe karo chambe responsibility la kwa nene ni kuchea mkutano ni twitha na kindu wa katika county government workers union branch ya Masaku pia kindu wa branch executive committee nini thandi chair mikutano pia nga make sure nina set agendas tani chair wo sia mikutano pia nga make sure discipline katika branch yitu nangetha ni bridge bando meta wa shop steward ala metha ko ya ground tini ninetha ni bridge ya executive committee shop stewards tukaete unity katika branch. Okay, yu ila kale set the agendas kana ndini wa mkutano lo tongwese i agenda hii uibeziana chao wo mwene uma na wana sio kana ni maybe kila ndo maukulete ete na nosute kana ni sekila chao kila maybe the topic kana agenda ya mikutano yesu Caroline mukambe wa ICH kimweke yoanda nina utabia twitha na branch executive committee twamba shop steward situ ila sitha ko ya ground ini ni twasani asia mabata nundu katika kila sub county siekenda twina shop steward situ sia twasani sema mabata ikaete branch executive committee nundu ndi musakwe ni nyoka tukoka tukajadiliana yutajadiliana ni katika branch secretary witu tukaandika balua tukamutavia thina wa thukumi no tukewe na ithionde tiondo wakwa ni nyoka ta ni chairperson. Okay. Ni mwisai kia mikutano na mukaneni agenda twase mwimekia hata kana no mwaka wa thela ni mukeseithia na meeting kamwe kana maybe mwiki ya weekly ni mwisao kama na thukumi ivyembe katika kila mwaka atuina katiba ka chama kitu cha county government workers union Kenya na katiba ni kaitie yutayu weekend yayo kite matuko nyanya mwayu wa nyanya tukwata tuketha na AGM kila mwaka
ni mwaile kwithwa muyika AGM mukathocha athukumi onthe mukamakulia yoko bikabu muigwa tumutwaite ata makaete mawendi mo tukosanya mawendi kwa pamwe na bala twikite nesa makatu yai ibani mwikite nesa bala tu need improve tukanena nya pamwe na ito ta branch nitukomananga kila mwai branch executive committee nitikala ati ikomananga tukosa mabata mathukumi. Okay. Athukumi ni mwitha na moi kana mukoma nao anene ni isi mala maingi withila yu athukumi ni thete isi thina lati na uo no withila yu anene tita mesi ko mukoma na athukumi kana no anene specifically mukoma na mo yu kindu kimwe Caroline ithieta iongozi cia athukumi nititha na group ya athukumi group isi ya athukumi matunenga ya mabata ona tutanezoma wiki ya kuya ku shop stewards makatunenga mabata makatwa mabata maitu na ona ketha tete lati lazima mwayuthele tosa mabata asu twita na twi group ingi yitu ya leaders tuketa na tukasia mabata meano ekatukoma na itwa ne tutono tethia athukumi ata tika koma na tika andika balua na ingutungia ngai muvea twina management county secretary balawe ni na utungia muvea no twithukia cia na ndwa binga momo ndwa tubingia momo when it comes to athukumi no bingwa momo ona twethia wina mikutano ingi osangethi na nina utungia muvea we mwana ta ni mutongoi wa athukumi ukatwia ni athukumi ambai ukaicicio andu makwa mambe mangoni na tika ando thina ithe twinidia book appointment tika ando mathina mathukumi kila kitoneka akatwia andu makwa ki ni sawa tukuthukuma nake na kindu kitawa open door policy yeah ngane wese ndini wa thukumi asu ala masasia ngani we withukia uga nyona ngatinda ba uni tabitie mundu cha ndisa kwithukia kiuni kiendea pe ala wasasia kedanga nyo wanena kiuni kiuthimbe kana kedanganya yusu anena chao usu ambaye kana nake yu Caroline kindu kimwe ndono kutabia ndo kila mundu mbesa isi citha ciendetwe kila mundu na katika ila wendo thiba sata union thukumana na branch yaku ithie twithukia cia ni twalindile matunundu kuunza wese andu mona union niko kunanga mesa ni kuumana na nene pe kindu kimwe taicie tondu nitakwatie governor ukwithukisia thina cia athukumi wa mukunia simu akakuya labda the mukutano ni akae makosa chao akae makosa simu witina kethe mwambona kai mundu ise kamanda mano takwa nini si ubinga miomo yonde na ngeka kila kindu chonde kitoneka na yule governor wokie ndiye sekana no batoneka no na ni sendo ingi ila meti ya kivila moka makamutila makwata kivila ni watu bingoye miomo atu ya unions ninyo mwaete kivila ki kwa ndai ya mwana be bandu bethina ukaitu kanena ni nundo na Biblia ndiko linetie ele matenda ni abamwe makanena ni hata makwatiani yes Caroline. Okay ikulo yakwa ye ni mwithukia cia kila mundu kana peula wanena niwe withukia uga angi mabindeti Caroline twithukia cia kila mundu kila mundu wonde wese vai mundu ithana monopoly of knowledge twithukia cia kila mundu wonde ethe munini ethe munene watwika mutongoi withawe mutongoi wa kila mundu ti mutongoi wa andu ala nene kana wa andu ala nini okay yes pene ngwendo kule yu ni mwane wa hii agenda na mwenda kumeka decision ni mweka yake ndo cha maybe ta voting tiko ne kula tisi ala most meeting na keta weta ni meana ayabela ya sia ayete kana executive committee ni yo kwisa kwikata ko decide how are you weka decision ata ndeni wa agenda ile mwanenga ndo cia kwiko Caroline katika agenda situ Twitter kila mundu anangina shop steward ithionde kila mundu bauno mata katika komiti jitu na tipo katika kulania nimeana metikilana nake natasa kuwa matu ye kindu chonde alangi twakwata na maisie kindu chonde kiutethia muthukumiti kaenda imwe na etu vote ya tukaisia kichathia meana na kichathia meana kila chathi na ingi nicho kikaata kikua muthenosu yes relationship ya county government watu ya tumeje waka county ni ya Masako relationship ya county the union kana ngwata mesu ya thukumi na serikali ya county iliata Caroline tani muteti na kuya any time yako ya kana
serikali mbingi yethukia cia unions palato ilie nyendie nene ata kwa bina wako umaatho kumini relationship yitu ta union wese evinda ila wa maisha mikomo oneka ata we muthoe nomba yekelele ve kindu ni weta kila muthenya ndi ciawa nange andu nduka itona mundu imao ndutona nduka te usemba muno relationship yitu yitha yendete nesa na county government ya Masaku na nicho kitumi utewa mukomo mundu be kindu ta agree kwa kauli moja na serikali mwewe be bandu bena thina ndiambe ndina isie serikali county secretary atuye ethana open door policy ukai ona mwethia ni mukutanoni ngamunengae mwana ola wachao wambe kwa relationship ya muthembosu andu makoma ila mateithukiwa nundu ila mateithukiwa no ngitha marayo tumumande avenue cia kwikata cia kwithukiwa. Okay, nenda kwetikilana kana twetikilane it has never been a bread and butter thing kwa mathina methia nthini wa union ukethukisa muthukumi fulani ndewe na muthukumi fulani for example nase so yuma ili kile nthini wa strike na ndo meona kiyocho mekwenda serikali meke pena muvya wa SRC mekwa sana mono mekwenda kuongelwa misala mekwenda promotion. I mean that is how things have been kana sindu sithi awa ninzi asiba mutumia kwikithia mathinasu mathukumi ni mwa mahando ningi ndo asa muthukuma ndo ingi nyonde ti mainyomwe te ala meona mathina mo ungi na kende thukia so na no kenda because me union ningi watu amuswiki nene ndo ciawa tiende nyumu ciae ninzi asiba mutumia kwikithia kana kila muthukumi gwe mwani na pia kudeal na mathina kana muthukumi fulani ukigwe na thina fulani. Asante Caroline. Kindu kilanzi ila tutumia ila twasakuiwe ni twaisie tatwe committee mbe nitamba ndia kwe nitamba kwitana tike kalandi na te kalandi nitenda kula kwa serikali twathi kula kwa serikali tukaituke kalandi amo tukamea the no nundu ta Caroline waisabu yetina pethi no na imunene muno na athukumi na atima kwa no mani bear witness pe kindu kineta special salary kinetha na village admins na kindu chwe cha kuma last regime musala wo unai itemize it okay saithi ya maikwata chao ni stagnate yete maikwata increment na wese Caroline bai kindu kevina takwisa kwithi andu alangi ni meongelwa musala na kundo kuongelwa kindu chu Caroline tawe muteti kikwiki yake taungone na Caroline ningu kuhakikisha tu ya koma na itwaendie tu approach governor na tu amwelezea choki kindu ni chao na ile tu amwelezea kindu ni chao nundu aingi manako ata Caroline no kuhakikisha manako ata negative na wewe simu thuko mia muthembo cia tha demoralized of course na governor ni wa Richie County Public Service Board na CSC na kila concerned party na itu matukulia kindu ki to special salary chao na tutona kuikata mwayu they can bear me witness nikibetangiwe kwao kila mwaka increment andu alange maikwata makeka hata makakwata Caroline no sove andu makanzo niwe seithia tutwana kindu kita collective bargaining agreement na miaka mbingi SRC undu wewe waweta ni yithitwe bari pena kathina ukesaithia ameona andu ala maimate ne itu iba mbesa mbingi tiya ile kuongelwa mbesa na yula tokie twanena nya na governor na serikali ya Masaku twasia yote yete lo CBA oileke so tuike kabe tukithwa tuamba kuikata ambo tunenga increment o imwe nizi kindu kimwe Caroline kiane ne abathi na aria sisia miaka 10 mathinange be andu metawa methana pi mandikitwe last regime athukumia ingi na ati makwa methana pi PSU mwoke saithi ajani we permanent ina ti pensionable na kindu chito kieta tabia serikali tukwatiani na kindu chuba laki ni advanced yani kiende nesa oibindete chao itebasa no ukumana kile na nena thino longi yumu nene olotwikite kitau pe kindu kitawa scheme of service ya ECD teachers saithi ya ECD teachers ukethia mundu ena degree na bala walumie ni chao nobo lumite
na ni lato kieto atabia governor ni chendie executive chekata cha vitu kidwa kila bandu cha vitu kidwa no budget itiale so far so good balaba bikite nitabia ECD teachers so far so good kwa mathina imetha yungetha bata ni muteti wa thoko mindia cia kuyitha mathina na kindu kingi kitha na mathina tio statutory deductions kila bandu bayitha na thina yuko ungengeka lava na allowances ngasia baina thina tio twisilesieti na twabikai bala mathina ni chao na kitokwata no kenda tuthiba witambolika discipline wise kwiketheka na muthoko musu sasa on there ayo indiscipline na nondo tui asia kana mubuto munde nondo akwithwa maybe no komeye we maybe yo no kenda discipline ndona nenge tio mundu muima nikenda pio thukumi wake withe wende yo nesa ninzi asiba mutume yakwekiria ye muthukumi one twamunenga discipline yukindu kimwe kila wailoma na Caroline pe labor laws pe employment act ukwa pe kindu kimwe na asasia oti wea wa mwindi wa muka kwa choka mwane buto na niandiko pe mia wila stipulated ni katiba chao kaitu nundu employment act yaandikite mundu nzela cia ile na tuina HR manual situ na tene waisialas regime kuina twasindu sieta wa policy documents ya thukumi na isi allowance wa serikali ya Masako yune side ya baina staff establishment kwa ito nona asindu mbingi ona yekata ikina kwa discipline yuma tukuni kuma si allowance wa policy documents u discipline ya wakwanana na department baila committee baidirak na baichirak matukuni bati ya wa HR manual strictly na ito tate union nitweta watu bai branch secretary wa muneni wa chama nitweta watu ketha katika committee yesu ya discipline kana kesa ile yetu hakikisha chao muthukumi witu ndana abiniwa meyo ni yatiwa nesa meyo ni yatiwa nundu employment act tuina labor laws ni siaitie katika kila disciplinary committee ni baile bena chao pena member wa ni official wa union weba wethukisie kana meyo kana muthukumi ndana dhulumiwa na yuta we munene kana we chair ne vai saidi wana strike ndeni wa thukumi mako recently nyendo no kutabia nyene wetea ndie ndo nene ya ciama ile ingi cia thukumi ni nene ya county government workers union payambi yani tetha na friction vanini nundu wisi saingi ya thukumi ime okupush makuya kiki yende nesa na tu wisi mwambia ni ana serikali ni unibetha ICAPS lakini nitweka lilendi na serikali kiuna akuya kita wa Caroline open door policy twasia betha na thina ukaimuke kata ukaimuka tutabia nundu tayu keka ni kukoma andu matindi okoma mathina maitha na musiko ku Caroline baitha mathina no tunenga maybe ogelekanyo ya maybe mathina tasu undu kwasa maitha ama no metha ni tisi we unangelekanyo katu for example walimu mayakomie na nundu maybe makomete nundu mesina sindikali ingi tigwa eyeka maybe sindu cia mutha batroso yukindu kimwe ndo no kutabia serikali icio ingi nyene kweta na komete kaingi muno nyena e mukomi museo muno itwakoma muno nundu kindu chambe tuyethukia uwe na be andu ana kuyandia mbia na kuya makanzu ni twosie twosota twi rejects serikali icio yabeti nundu Caroline ndio nenga example na nyeni nena kindu ndo no kudwa ninga ngasungiania asiata Caroline nililikana nitwalungidwe na ewa mwingi muno serikali icio yabetie yo kandu ala makanzu na twetawa andu mama na twechwanza nela twekiwenza yani we saidi ya twe demoralized assembly ya tutungie tati nitaendie ba ya assembly na taunga labor committee ni yaungamie na itu atungiwe kwa utuona kindu chicha ikithuku muna nateka lati amene Caroline imagine te yako ata promotion miaka sio ndeta kwa ata promotion na twekala yuko ukindu kila tuonie tasiai ni woka wane waniwisi kabaye musoili asasi akaba misushari kuteshari yuke dabaye tutonambo kwata kindu na baye tweiwe ambayo binewa mwibu nundu mwima mama yo kabati kakoma kana kabati ke kala mesani nwisi kabaka karoti ke watia thoe siende sieneke nundu muthukumi wa Masako na ate ima kwa balamai
nimese balatauma nitutembete sabalimu na ni mutungia mubete imakwa nundu mumbithukiasia kila na mutabia muyenda akando na muketha mwina trust nene nakwa muno kwau ndio kuya karo bandu batetha mathina lakini te amuie nitakomiete ania serikali isu yabitie. Okay. You go so far so good, not trusting. So far so good, lakini ndia sia ni good. Good. It's not bread and butter, but we are somewhere. You're somewhere. We are somewhere. Beba ndo tielekele. Lakini ikaps si hivyo lakini wote upande wa serikali. Okay. Yeah. Outcome. Yeah. Ela mwakomete bindane yuwi. Yo uthukumi wa serikali wa India. Nuno mwitu yana ngi yu athukumi makomete maundu ni maseo. Mbe ila twakomete binda yu bai bathuku. Nundu twakomie ngina chumwa keima. Twe soli kwa ndini. Twakimwatia gasi twabamukia. Na governor binda yu ndaikibelani. Na tondo ndaikibelani ni wokia atumia twiwiate. Atumia ndini kwanza tuyakwate fire station ya Masaku tuyakwate tebundeni. Na ndisi atabiwe nao lakini la wewe takwatwa no asembioka na atumia. Ipo una isia binda yu na oyu nyeta ne muteti maybe kuyala system ya mafeva binda yu. Okay. Lakini ideta ya binye serikali ila ya betie ya na union. Kabisa ila ndo nasa kabisa makolea wake majayo ya na union nundo mbe mona unions ni buli na mayenda kwikala na unions nisi union ni bridge ya muzoko na serikali na kindu kila kinene mona ndisi makuwa unions hata nisi kindu chambe ando pepe kasumba ando metha na koka unions kwa undi compare isu ya betie ne for the first time noni unions ye kalwa mesani ya serikali tikabanga sindu. Okay. Nundo naitwa abuti we tonga mwe miaka takona Caroline na nga mwe miaka 5 methe na iswani hata yeba ya maybe ila kwena unions ni chao meukia yuke ndukila metha ama ikia ni ila wandu ya muthukumi haki yake na niwisi wona onabe mwe awasa se diplomacy ya emano tumia tinola waile metha neswani adila niwisi mutu no approach employer muno ukona ndaka kwithukisia yuko with the moment atumia force mbingi nimekala ama yesi ya nota tulikilelwe kulikilelwa ni apinzani na boke ndukimwe Caroline uyoni uyawanga ina iwito na watho kuma mundu witha ndu kumanga ipe mundu ina ba ya kisiki uku survive hand to mouth Caroline utena kindu mundu ina ba ya matungulu mundu ina ku ya masingote ukuyanga inda mukulya musala wako uku survive hand to mouth kwa wila sindu siake sia fail we sinongi nata we muteti wa thukumi we there we feel that pain kwa wila wa sukuma employer yute binda yunitetha na thina twa masukuma ukesaithia yani from the onset minor perception though about the union. Okay. Yeah. Na yutondo we munene na we chairperson no criticize ya no kethia okay munene ashatike kindu fulani lakini wa sisia atho komitita me uchenda we yuta we munene opushi yake munene okwenda kana ambao mwa munene pailiona no atho komimeenda ki kana nimesebia wala watu wanakwasa kwa sababu mkubwa amesema hivi lazima tufanye hivyo kana no ambako ya mwezo wa bridge we uyobula ni wewe ni munene na atho komikana wasia onera mkubwa mundi asa tuikadhibu yani avoko miane convince na maidi kana umwe ya munene ajetwa mwe yani nitikata nitiananga we you weta we kiawo muno we thuki yasia how do you deal with that Caroline asante kendo ndo kutabia mbenye ndiye kiawangu sune mundu na alama mbese sikiu na hicho kitu mindonge etwa kaingi mundu keka ne mweki wangu sune ndiye ndongawa na ndiye dhane puppet ya mundu no mundu munene akasya twithinzi yewe mesi nienda anzia chao na ati ya straight forward kila kindu cha ile tanzia na nethuki ya cia athukumi ni mobina wakwa nilie bandilie mundu wa bina wakwa ta mundu kibila kine kaleilwe na athukumi tibina wakwa bae onge meachenda na mabato ne kaleilwe muthukumi
na nundu serikali ni kwenda muthukumi nengi serikali kwa ithukumete na muthukumi nye nethukia cia wase wa muthukumi kana nge serikali muthukumi acia ki na ni lazima mwatie kila muthukumi ukwikata ukwenda nengi na imenda eventually kura siuka nundu acha Caroline muthukumi ni wewe ile customer wacha wa internal customer karo ni muthukumi yuko wa cia wako la munene ila wona anye ila wona yundi nena no kumba o mwinge muno ni nena nundu wa muthukumi TV nako yeah wow kwa muthukumi ni auditor kindu kimondo no kutabia katiba article 1 COK 2010 kese sovereignty power belongs to the people mako na thukumi ni mwanene mako kagango kule mundu ru sio mwe ela madaktari ma kama waivukilite mabango waite kendo kama Caroline ndo kutabia union yengi nela maketha na mwana ba mako kamenene ndie ndo nene achao ndieno itu ni county government workers union Kenya KMPDU kana union ya nurses moka ba maika wete na mundu meka hata mundu kila union is special nzia yayo na meka tiba yayo ani wona anonzi anze ningi tio nisi you never know nuto no sakuwengi byake kumiyukite nanye ndienda gukenga nguya induka aswa methia na mabango yeah no wona Yesu no it's a very good way ya kuona nya grievances sio kana wasi hapana muziende kwa streets Caroline ni tiambe ngo ya musiwekelele ndozi yawa nyeke kandi ethukia wa ni serikali through athukumi nundu mabina wakwa na kwe aba imundu wesi ubinga lelo takwa pa imundu wesi oyatia gas takwa na maandamano ningonya karo ndo maandamano meka watu tumandamano tungi twitha twi meja ningonya you mother of four maandamano metha maili ata lakini karo nyenzi elanze nundu enisi peke ndukita wana kisungu collegiality na naku ya Biblia kuletia yo elimatenda nyavamwike makane na nyamegwa ne ata mbe uthukumi utumia wisdom utethie mundu lo kwikata usakuite ni kuya ona kabao kewe watho iwe serikali na mayona chao mayona matunda mundu muthukumie kuinsight andamana uma serikali ikata kondo butwa karo andikiwe wiweka no kabutwa wito wiweka kwa ukindu kila kisio ati yanzia ilanzeo ati ya katiba kiangai katika chao siende sionde no mane we musakwe no nenge ndai andu ala meki ata Caroline mausakwe asante maandamano mundu irutha cia no ketu ikale mesani itinena nizie wenda chao nengwe na kethake hivyo manake hivyo okay mundu iruth nene sikwetha imutongo ini kindu kibina pyo alama ukwenda tondu watu ya na kwa alama ukwenda katutavye uthukumino so nundu nene so dile anando ima na we mundu moto ya mundu mwima nda ya wa eka challenges siloko manana so tawe chair wa thukumina not only in Machakos but Eastern region netasieva yukindu kimwe Caroline nailo kutabia yuyo wako we challenges mbingi muno mbe ulinda matu na ningo nene alama mbisimesi ningo nene tani leader wa thukumi nundu karo ukatwika no ithukesia kila uyo we kunene wana ikwingi nundu wewe kwa abindia wewe Ruth mbona ela serikali ingi wane na aye mie kwikata kunena niki na nundu endo na governor wa Masako nicho kitumi ndo ni personal relations na kindu kimwe challenge isila mbinge taoyu karo twina mie 3 loans 3 awa chao challenge isila nene siba Masako na tiete serikali kwikata ikulea nye ngwe wo nundu county assembly mbe kindu kila chambe mayeki ya siasa mayeletha mayeki ya siasa sia muthukumi maile kuna siasa sio maka kuna sindu sio mateo ni chacha mateo ni cha muthukumi mawe si aingi mayiva rent mena nyumba ila chao sio nundu karo nienda ukutwa etina ni thaba ni smart muno ba akili na nye ndi puppet ya mundu ninona asindu ndo siekete ata siendete karo ni siga kindu kiwo oyu tese musano kaiba wake ana nundu wangu msanisia sia chao sia supplementary budget pai challenge kinene takiva tiyegwa budget committee ni adjoniwa
sabali kumitete mana itumi ne chao bisia yona mesi lalia ila meka siendo iti governor meko umisia me umisia chao me umisia muthukumi nundu karo nundu chwe challenge kithite kingwata iyo karo banks ni savi ya thukumi na kila mundu message karo andu mekiwa CRB ya thukumi ate imako ni kindu kiwo muno aya eka ithia thukumi be mwene ndi we baya baila donor funds sibitali we sekaro indawa nundu donor funds nundu supplementary ibundeni yuma imane aeshimiwa kaini mutabia muisa obya mbingu soba sia ito nani amoko ndia sewe simanengi 24 hours budget ibito na ito na kwa nina alikabo tani muteti wa thukumi 24 hours ni manenga one kuitwika ekutuka ekayo natainyo muyasakwe munyoka nye Ruth ni musakwe na ekainyo nungamie region nima Yandi vyo sila ko yakwa sana no ke mwai ba kwa athukumi maitha mea ebembe wa Monday yitwika ne kokina wasa Monday yeyo kite ngauna alia kila muthukumi wonde na nienda tabia ate imako na athukumi muthukumi ulanga mwezi yawe yani ndathukuma akaambia iba wa imbesa siba kwa athuka nengi na wase tinene Caroline akango tabie beba ndu mundu asasia kabindi mbituke okay Caroline baikindu kithukuta ukesaidia matuko 5 emabika pe andu masurvive na kwa ant to mouth pe promotion nye mwene mina branch yakwa na ala twitha imwe tunate iye cia thukumi cia thi through na tati yakina challenge kinene muno na yu Caroline be kindu kiwonu ndu besa cielika mwa ambunza Karo yona na ile watabya muthukumi uta na apata mbesa isu ata na iwetele ni woni ongili 5 sikiata siongele kile vandu kwa unye ndio put into task na any clarion call at the other unions nundu ba unions singe ba masako ila to thukuma imwe tukwata ni next week we paralyze everything kedha sune yawasia megwa na kindu kimwe kayo mutabia aheshimiwa twaona ndo inge mayo utongo ini na makabua ngwe na mbesa cia andu manai tu mama kana governor moko ima yu mwailo kuna siasa sienu muka kuna ondu mukuna mukaweta kula mweta muyaelo ulicha siasa muthukumi yake ya wa CRB nundu wenu kwa language la mwethukesia mitumia na taneli da wa thukumi yu na nena authoritatively ati ima kwa ni simu mbithukesia na siokelela ingi Monday ulangethi yao yani akandabya iba wa mbesa sumite nundu kethani county government ya Masako ni kaata ni natwa iye kila cha ile on time niki tuteona sindu simbi tukithi ila cia ilite tiyana Karo ni omundu mwele ndu twika lido to mana sindu ndu sienda ndiona auditor general nda flag county itu ya Masako nda me flag akasia ya ilone wa chao ya ilone wa mbesa ku EACC ketha mwese mbesa heshimiwe ese cia tumiwe na muitwoni office ila cia charge we nundu wa kutumia chao mbesa nai aya ku controller wa budget ula witha ese ceiling na legalities ila cia ilite katika chao cia budget nike controller ketha wisi paave thinabi utaasya mbesa ikanenga no Masako kwa heshimiwa muthekane na thukumi kuna siasa ila cienu mukune maundu ala mukuna na ekaini mutabi na muciokelela yake elia ya katatu kia ingai ta andu metha na cancer terminal illness yo ila shae kuunga mai muthie kalai muthie ndo extend kindu kimwita sembesa ila mukwitia ila shae kuunga mamundu ina cancer ndako sambesa terminal illness ni na members mbingi ndo muikie ngai ona ketha nikaumwe naguo na muikolo kana thukumi amena kura na yuba lave ubika heshimiwa nena nenyu nitwesa occupying na misienu ngakuwa members ila cia kwa voters cia kwenu mundu alama kwetie kiyo ndetu mesi tukaenda occupy misienu asante Caroline okay tunakuja mundu ni watoto byomwe the challenges karabe challenge cha Kelly na cha katatu okay challenge cha Kelly na cha katatu ne penti bills si ati yetu ni serikali iswingi na si ati wanusi pe kindu ndeka yu kindu kimwe be andu masasia mundu akenge ndia useondu ekivila ni regime isisieli andu kuunza no makengo muno
Painting bills ile si atiwe be kindu kita gratuity be that 1% ila mundu amina contract yake wa ile ndekata ndaiva na you governor wakakivilani ndio we governor utekata utaiva painting bills misinformation binge Caroline ithanza na niendo atavya thukumi amba isi painting bills cia umieva na ni utavya Caroline ketha kive kipe mundu utatite kuiva painting bills nyene na isiolo last week ni isiolo nitukwatie trophy ye nene muno ya first runners up ya county pension fund nundu wa kuremiti chao pension ya thukumi challenge kila kinene Caroline no imagine anduma ketha ni members yakwa sio retire ikwati sienda musite na mbesa nundu wa gaps meje tatu itekite hata itendive na ndio iwe governor ndeka na sio be gaps pe miaka 3 Caroline serikali isu yabitie tai kata ta koma bae manundu wake buthia nena governor wokia akua makwani ona mama tai macha nenge mundu alikake vilani ndo saa kila kindu kakua challenge kila kinene na akuya ni misinformation kwanza tachu gratuity kuya ndo makuye mateya ive gratuity na governor no tatete kuiva mbola nwene mbola na nikindu kiumetie muthukumi muno mundu ni makwani ma serikali yeki hata yabetie lakini no tatete challenge cha katatu tutanambo cha katatu uona pa ile kuikwata ini kenda kuikithia iyo muthukumi ayuko tuikani wa uma ni wathi na pension na ati hata taite serikali uona pa ile kuikwata kindu kila cha ile tha kiyikwa kinene ndianene about assembly na kuvitukithia budget assembly tenda iwa wasia wo ila tuandika balo hata unions maitu songe ato ilalamika oyundu ngwiwa mailalamika mena muti osu twenda kuona wasia wo tina committee ya labor no methava na tandika balo na isonge awa ngina twakola kwikata kuandika tenda iwa wasia wo makakulia niki make ifanya ni aeni Jerusalem nimesi thino mwezene nditisene yo bati that isene muno kiwanza yitu tha ukondu mu kwenda nundu mchezo baitu tha ukondu mu kwenda nundu kindu kila kina wo muno niki nundu bayape na special interest kuna ngoni special interest kindu kimwe ngwenda ya assembly onenu mukeve taivelani sieni ikatwa wo unono ndo mwekani wandu makaimusi matena mbesa sieni ikazungusha wo umukako name omweke kata na netia nondo ni ati yaingi mheshimiwa wowote uende inundo yini nene challenge ke wanguli hata ile ikata wende omekishwa kana muthukumi wa thina Caroline ga mobilize ya next year kura ikunwa ngaenda station ku netie na mekishwa kila mheshimiwa stamping block ukutuma athukumi gaps isu maithi matena kindu ngamekia shwetwa mwinucha nundu keka we wa assembly tuimanenge tenda yeti oversight lakini kometha keki na maiya maitha na keki na maitu kemekata nimeumia kwa uma ikune weola wo lakini mateongela peti chao politics wow cha mweso yu challenge cha mweso kande ni wa uthukumi wa assembly kana serikali we yu mwene yu ni wako bana no waku yakina una ke ni waku yake una na thamo kitabala we maite otabite yu chair tikata uyu wasama thinasu ata wamba ume yu mbaye kangome kwanza ni waneno yetu yani how ukopia hata kuikithia kila muthukumi ni wasungika. Asante Caroline ketha be challenge nina inachonya kenene ta mundu pe askali 157 my inspectorate officers maunga metwe ni former regime ne kwani tutwe kotini ruling ye kwa uni izo yena yokwo na ni manata I think it's 4.4 kana 4.6 nditono confirm lakini ni 4 point something na imanata itembesa isu na you can confirm nundu ni tu confirm yengi na county solicitor to confirm nake chuke na challenge kwa nundu kuona andwa miaka 10 nginange mejiti na ito kieto ekalanze ya serikali twamea andwa ate sisi ondo tuikata
na serikali nijikiye mbesa isu ciatwikikie cikiwa kotini cikiwa kaunti-ini ya chao ya koti kana thukumi manewe as we are talking ni cikiwe na no we so confirm kwanza ya ciaku kina challenge kinene kwa chao kwa kwata mundu ndimona baanza athukumia suma ni mabutiwe mabutwa kwanza itekite ata itaile koti ya mawa dimbesa ilacio na rusimetha ometele nangi maina loans bengi kwa ukimbe chini hata ni muteti nikimbikite bandu bathuku muno mundu ingi mai ati ima kwa no la ati ima mundu azacia na ndo alalumu mai ati ima kwa alumu muno yuko ukimbe chu challenge isu ye nene na ngutungia ngai mubea na ngutungia governor wa Masako mubea nundu woni mbesa isu sikiwe makwate hakio nundu justice ya delaywa nisema tondu meta denied asante Caroline ni na ukolia ondo tona kweka nikenda wikithia yu welfare ya andu asu ye sawa na indi no ngukulie ni mundu mekumwikite into place kwikithia kana yu uthukumi wenyu na wawe ta chairman katikati wa tongo ya langi mwibontheni wa union iswi ni mwathuku mundu violate mutena ngusanisio mbingi kwikala ndetu na nanisie nikenda tukwate o solution yuko uninzia siba yunzia Caroline ila twithaa nacio twithaa na katiba ka chama kitu cha county government wa Kasi Union yu kila mundu ila watasa kuani tethetha na committee branch executive committee nitwaumeisye kila official katiba wisaithie wa manawia waku nisi overlapping Caroline iyo yeta thina kila mundu nginya shop steward withaa esitau wia wake wia ulika thina ta ni kunenga example ta ivinda yina viti unethia be secretary pe chair secretary ndese wia wake yona chair ni wo mwandiki yanuke saithi ai niwe na mwabitana wiwe chair ni wota neka yuba ni tungianga imubea secretary witha ese wia wake ketha ni treasurer wisi wia wake na ketha vice wakwa wisi chao women representative na youth imesi chao imesi we are war unit umisie katiba na twathi kindu kita watu wa county government yitu in the county government wa Kasi Union chama kitu under honorable Robaduba twa induction wasaidi akina mundu wasa kuwa ni wisi chao ni wisi we wake Caroline thina oka nina batheni agwitina ngasalucha thina oka andu matese we woni chao yuko kila mundu wisi laini wake na usio nitunenganite ndaia nitwita na atu no mo witu ena chau ena thina tika correctiana na wendo okay tulilikanya watu ya muketha na mukutano ndi na indi watu tabia matuko yu witu tabia the main agendas ila muketha muigwete ndini wa mukutano usu. Asante Caroline tuketha na mukutano next weekend matuku nyanya mwai wa nyanya 2026 nambe nina mbotho cha ati makwa onde nambe ndinatungia mubya Caroline ninatungiwe kivila January January ninatungiwe kivila na manenga kicha national mwai wa katatu mbe ni mutungia mubya ni mwalindile matu ndianangwa na mwangu ni akura iwe imwe andu mama ana muno nina mutungia mubya we mwana kwa uni na muthocha matuku na namuke kwa wingi agenda tukamba isi ai yota athukumi tubikite usiti mukutano watu utamka na one time tuina business isi tathukumi tikamba kwamba kuisi ai tubikite bakubika bau na mwenda ta mutu sakuite twikiata tiendo twika maboss mwise ethi athukumi tukoka ai kana ati imaitu tukoka kula mwila twenda chao twenda kivila yutienda muke mutu tabie mwenda tikiata na tei purpose wise ethi anituonai yo challenges ila siboy in the near future siaile kwamba kwikwata nienda tunenanie na thukumi muthenosu na munene witu wa chama honorable Robaduba aketha bo na nitwathocho na serikali ya Masako nundu twithito twithukumane nesa governor we balau hiyo na kutu ya uthocha tuigwita member number 1 nengi ona kundu muthukumi na kindu kimwe twa utapia tuyuthocha ambaye betanga kauni wa assembly chundi mina ndithocha thukumi AGM ibetange yunithio na akuwe muthukumi ibetange kauni upi tutianisie ithe ni ithia thukumi na ni ithia ko ni makura twingili monza na kila mundu akaete kura 10 karo isie kura ciana
tingili monza na kaba kila cha mundu kila wina chao kila wina cho ekaite kitu tena cho tusubi na lange mewa mena munuka mwingi mukutano siti wa siasa ekaitu oketwa ambaise serikali yetu ikite hata ebinda yenu yabika mukoka mutengo yenu muketha ndono yenu mutengo yenu bala mwenda lakini tibande nekebela kina mwene na yewe kalile nesa. Asante. That's agenda number 1 muketha muisisa bala mubikite na madina ala mubitilite. Yes. Agenda number 2. Agenda number 2 be miscommunication yetu katika ECD teachers. Makakenga wa makewa ni serikali ya mutiye ona yimwe edukia sia tukenda tiketha tika clarification. Clarification tu ambo matabya kubika ba ubonde ndia kutamya nina utabya Caroline scheme of service yo kana nina vitu kithiwe chao ni executive na moto kama maelesia moke kwa wingi tu maelesia chao ti maelesia tubikite ba. Agenda number 3 mundu nandu tiketha ti recruit tutena members bina wakwa uma muthukumini nienda thukumyo ndamuke muthenosu paketha na tent yo mu recruit mutuike chao mutuike members ya chama ala mutalika chamani. Agenda number 4 ndia kwa na special salary isi awarded means ainge maina mbomana tiketha ti matabya kwa ekiwata kubika buti ikete hata tibikete na bendo alama devolved kwa ndo bethi wona kathina we saithi ya Sasa mwendo ni twasio kithana mbeni tuikwita wekeo nundu ubwathi no sio kidogo indi wa mitambo wethi wa naindi nitukwendea na unanyanya wito mundi mundu Ruth na unakuni twakwita wekeo nundu waki unendi ti agenda number 4. Okay, asante Caroline. Agenda number 4 na mwathu kumimaika tutabyai undu menda kubika butu thukumane na chao tuthukumane na serikali nitendete yuta kwanye nendete tha ni servant wandu karo bai mundu ithae na monopoly ya knowledge nitikama kulia inyu mwenda way forward yenyu ni miao kubika bunu mwiwa moja tuithukumana na serikali kana mwenda twikayata kindu kila mwenda twike extra ni chao naende no tutabise matuko nyanya mwai wa nyanya 22 lakini tunatria ba tukethia na miso na kono tangoka we mugacha muno Caroline event iketha matuko na mwai wa 2026 next weekend neketha Kenyatta Stadium natika ya tene sali saa umwe wa kwacha nundu tendo mina tene athuku mayuma obasa tendo mino tene wise hivi yetu ekata na Caroline ni you toke to me wewe nina bitterness ndiye ndandu miosa personal nundu wise mutheno cio athuku mimetha mate ya ibe mayuka kwa ukindu kila kiunje katika ila wana ni bitter
assembly yake ungama katika timu tu na musala wa nondo tena deduction ila situ sia chama ila sienda nenge deduction hizi tu sia law fund mukutano zo ila mu kwata mbesa sia muthukumi ithe tu ina AGM mwimaanisha tu fund mukutano atao ithe tu ikwata mbesa bonus tenu tutegemea yuti ya muthukumi kwa umano ina mbesa situ mulete mbesa sia muthukumi yoke mukutanoni tene saumu na nina kutabia Carolina yangu siokelela ingi Monday ba imuthukumi ukathukuma mbesa sia maitha itendebe masaa 24 uni ndi ati ando maikani union sila ingi sio thena mwita tukatane imoko Monday hakuna mfanyikazi ukathiwe yani ngina mbesa siume tiwa imu iko na siasa hizi zenu muko na asia one term two term ithe to interested ye ula weke belani niwe mulaika witu usionge wenyu tena makosa etela yebinda yenyu abika kamo ne muketha ndo nenu mumute lakini athukumitwe batu asie umano ina mbesa sito ekaitwe bewe lonsi twebewe sibitale inwe ko mwe ba rent mukamana wo wako iba rent umano ina itu siende bena itende be mukutano webo na nemutavya siende be itende be mukutano webo ende musiba Ize tuimunenga mbesa mukati tuina mbesa sio mune inakura sio mubetanga ibelani nundu mwamanyiye mukatesa awia mukakwata kila muta muka adjournment mbingi mchezo wa paka na panya muka adjourn muthukumie uwo serikali bwa ingo inayoende timu thukumi na kindu kingi governor nakwe ibetange kauniu ibetange kauniu nduna atutho chaba ibetange kauniu pio ona akuwe muthukumi ibetange kauniu twoselele yene kiwanza emalika mwenye wanja kaingia kwa uwanja wake sasa na ende nenge muzaisa mwendo athukumi ma Eastern Region mamwe na mutete imoseo na nenge wende nenia matuko na andamwa iwana na 2026 coming weekend Kajara Stadium tio ba kubi na obisi ya kanzo saumwe mwe aibe na mutu aibe kwe mukutano ukaimu wete grievances kana keyo kiucho na mukondo mwikwe nundu munene wenywe ba munene wenywe ba na ni wa mutavya ngindani wa mutavya agenda ko uno usio bikatene kiyo chaku kiwiketene uso kalete no uso wetene kote esa inuka wena besa bae maonenga in the next 24 hours leo tungia mubya musesa mwendo mundu Ruth ni wekanesa Nini sikila uendane waweta. Anenge mutete muso biwa mbai kaina kwathime munono ndo wakitito kiu. Na kumosesa mwendo nina utungia mubya ndo wakwithi wona itu nthini wa vilingi wa mauvo wa twali kama thanguni na yutweni yake lungu cha muka na kwithi wanonena ni ai wa ngwatanio kana twetha na chairperson wa ngwatanio ya Thukumi ma county not only in Machakos lakini Eastern Region na indi kila ina chone ibangite mwigwe nini sini mwegwa tetha na ngende ni wa vilingi wa mauvo mwendo ni wa Samonza nyinito Caroline mwenu wa muteti diku ya tindanesa